Welcome to another episode of Spore, the channel where we do the traveling and show you this beautiful country of ours. This week we are in Saldanha Bay. The tour started in Maatjiesfontein in the Karoo. We traveled through the Cederberg up to Nieuwoudtville, then to the west coast, visited Lambert's Bay, Elands Bay, Laaiplek and Velddrif. And today we are here at Saldanha Bay. If you haven't seen any of the videos yet, check out the links in the description. In this episode, we want to show you Saldanha Bay and then we go to the Blue Bay Lodge or Resort here in Saldanha Bay. Sit back and enjoy the ride. Saldanha is a seaside village located on the northernmost part of Saldanha Bay, the largest and deepest natural bay in South Africa. Approximately 110 kilometers up the Cape West Coast from Cape Town. The harbour town of Saldanha is primarily driven by export and fishing industry. The sheltered harbour here is dominated by the Sishen Saldanha Iron Ore Project and is home to the Naval Training Base and the South African Military Academy. En daarom het ons ook al met die honde gesit. Denk as in die straat het ons een keer al lekker koek geëet het. So in die hoekie. So mooi lekkie water. The bay is full of fresh sea air, with its 5 islands and abundant marine life. It's a favorite among windsurfers and skiers and offers unmatched opportunities for fishing, deep sea diving and whale watching. The first European sea traders arrived in Saldanha about 500 years ago, and there is fossilized evidence that men may have been present here as many as 117,000 years ago. The West Coast Fossil Park has one of the largest display of fossils in the world. Boekies Baai Hotel. Zo was hier. Kap, kijk ja. Prachtig is nog steeds hier zo. Wonderlijk. Saldanha Bay Hotel. Super lekker, kijk dat plek. Captain's something ook. Wie in de houding? Ik heb gezien, ik is zo over het wal. Zie je niet. Silence Club, military area. Apa ya, ada di restoran. Waar is die hawe?
Saldanha Bay covers a land and sea surface of just over 19,300 hectares, and the maximum water depth is 23.7 meters. Saldanha Bay is unique in that it has a purpose-built rail link directly connected to a jetty bulk loading facility for the shipment of iron ore. The early Portuguese name in 1503 for Table Bay, which means a watering place of Saldanha, was given in honor of Admiral Antoni de Saldanha, who was wounded here in Saldanha Bay while he was collecting water. In 1601, the Dutch navigator Joris van Spielbergen assigned the name to what is now Saldanha Bay. Under the moonlight shadows play, dreams come alive in night's embrace. Every whisper shows the way, unveil the magic face to face. Stars above, they guide our path through the woods
moments pass. Hold me closer under the sky. Let our souls begin to fly. In this world, you and I unravel dreams side by side. Dance in the air, echoes of our silent prayer, in tandem steps without a care. Our hearts beat loud everywhere. With every strum, a story's told. Fingers on strings like purest gold. A journey through the brave and bold. Adventures in our paths unfold. Hold me closer under the sky. Let our souls begin to fly. In this world, you and I unravel dreams side by side. Desert blooms in bright array, dusty winds and sunny day. Petals whisper in the breeze, nature's art beneath the trees. Endless plains of calm delight, flowers dancing in the light. Colors burst in quiet lands, holding beauty in their hands. Current flowers wild and free, painting dreams for all to see. Is dit nou 5-ster gehalte, 4-ster gehalte, wat is die plek? 4 ster. Maar dit is pragtig hier binne hoor. As hulle die uitkom kry hulle die garden view. Garden view ook ja. Is 'n hotel tipe, so is net 'n kamer met 'n ensuite badkamer. Okay. Dan het ons suites wat interlinking kamers is as jy wil families. Wow. Self-catering. Wow, dis lekker ja. En dan het ons ook ons cottages wat ek nou vir jou 'n bietjie wil uitsig gaan wys. Ja. Ooh. So hierdie kant toe is die view eintlik nog daai kamers. Hier voor is nou al die lodge kamers. Is dit? En dan het ons ook 2 helipads. Regtig? Ons het baie keer die groep wat kom, dan vlieg hulle, dan kom hulle met 'n helikopter. Okay. Saldanha Bay is ook gewild vir sy hoë gehalte oesters. Al is daar plase in Knysna en Algoa Bay, is hierdie area die tuiste van die grootste konsentrasie oesterkwekery en heel moontlik die enigste natuurlike baai langs die Suid-Afrikaanse kuslyn wat waarlik vir marine kultuur geskik is. Die water in Saldanha Bay is en omgewing is ryk aan voeding vir alle seediere, nie net vir oesters nie, as gevolg van die plankton en ander ryk voedingsstowwe wat deur die koue Benguela stroom van die see rondom Antarktika aangedra word. Die oesters spandeer sowat 18 maande in die hokke tot hul volwassenheid bereik. Hulle word dan met bote na 'n tweede baai verskuif om hulle geure en tekstuur vir die mark af te rond. En baie comfort zone, baie lekker. Ons het 'n groot salon ook daar gehad. So lekker besig gewees en ja, ons het ek spot so ek sê as ek daar aangekom het, het ek altyd die koffie gekry. Nou moet ek die koffie maak, né? Ja. Onder begin weer. Ja. En toe het ons uit die bloute het een van die gaste, returning guest wat baie daar gekom het. Maar sy sal ek ooit dink aan 'n aanbod. En toe het hy dit op die tafel gelê en ek het dit nie ernstig Hoe lank geneem terug nie. is dit nou?
laas jaar. O, laas jaar. Ja. O, so julle is sommer nog basis. Ja, ek is nog nie 'n offisiële baaner nie. Ek's nog 'n inkomer. Is jy nog 'n inkomertjie? Ek dink hulle sê 5 jaar, dan raak jy baaner. Hoorie maar nou verlang jy nie terug Harties toe nie? Baie in die winter, baie. Ja, stop. Ja, ek het sien gee 'n mooi effek hierdie klip hier op. Magies. Kyk net hoe pragtig is dit. Dis daar maar een bar. Is daar oor, okay, dis die belangrikste. Ja. En kyk die uitsig en in die aand met al die lampe. So die bar moet aan jou in die aand. Hoorie, jy kan nie glo hoe mooi dit is. En ons doen 'n baie Petals whispering en dan met hulle vars blomme en alles op die bed. Oh, dit lyk fantasties. Dit lyk so endless cool. plains of calm delight. Kyk net die uitsig. Nou wonder ek daai liggies wat nou daar skyn, sal ou seker nou sien in die aand, nê? It's beautiful in die aand, die hele ambience. Colors burst in quiet land, holding beauty in their hands. Toe ons nou, ek meen jy weet nie van die plek toe ons in Saldanha inry nie. En ons was amper op pad uit. Toe kry jy die SMS, hoor jy asseblief maak net daar 'n draai. En kyk nou hierdie fluweel wat hier is. Geskiedenis is so ryk in geskiedenis want dit was eers die Wigts familie se plaas. Hierdie So imagine Saldanha self. hierdie jy kan eintlik sien tot daar vers het hulle nou gekoop, maar tot waar die huise begin het die plaas gestrek. Hier af tot. Stuk grond. Ja. En hulle het nou onlangs begin met ontwikkeling ook wat nou op tans wat hulle hier aan die noorde kant uitverkoop. Is dit die familie nou? Ja. Is dit? So dit is 'n familieplaas gewees, Andrei Wight is Hoe lank terug is dit nou? ons gaan vir jou daar deur die ingangsportaal verder. O, okay. Of alles is daar, So nee. dit is imagine om groot te word op so 'n stuk grond, né? Dis Tiniseë. Ek kan dit nie glo nie. En hier's 'n swembad ook. So jy hoef nie in die see te swem as jy nie wil hou van seewater nie. En hier's 'n tennisbaan ook. En julle hou konferensies hierso en julle Enig- konferensiesale. enige En ons iets. doen funksies en troues en Ja. ons het dus 'n spa. Wow. This is the end of this episode. Thanks for watching. Next time we are at Langebaan, where the tour ends. You're already busy planning a new tour. And if you have any suggestions, please let us know in the comments. Are you a member of the Spoor team? If not, please subscribe. Give us a thumbs up. Like this video, send it to your family or your friends. This will help this channel a lot. Goodbye, until next time.